Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe darde ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo. Haray inchallahu haray ko hollugol ɗon tun, haray ko honto woni ko fewda inchallahu, haray fi heblanagol iidire nden inchallahu. Haray iɗon andi joni hande ko nogay e jeenayi, janngo wonay capanɗe tati inchallahu. Kala ɓe Allah on tawni yo Allah on tawnu en. Haray joni noon musidɓe julɓe tedduɓe, haray en yewti nanen seeɗa fi ko yowodiri e fi muudo on. Haray inchallahu haray mi faala yewtugol ɗo seeɗa ko yowodiri kadi fi iidire nden kadi. Haray iidi on inchallahu ko yen wakkilo yahen juuloyen iidi on kadi naɓoren paykoy koy e sonnaɓen duhiɓen e suddiɓen fop yo yahu iidi. Foti on tigi no laaɓi, foti on tigi laaɓa. Haray mo be yo prépare ha moƴƴa fi inna wonda e anniye, haray o juuloyay iidi on haray inchallahu. Haray koko wonɗon tinude ɗo, haray ɗum ɗo kaka tande ni ka tawsiya Malik Abdallah rahmatullahi alayhi. Haray jama o hino gayni nafugol, hino hotude fi hirtoytoɓe artoye fi qiyamul layli on haray inchallahu. Haray joni noon iidi on, haray ɗum ko sunna jeeyaɗum e sunnaji. Haray enen julɓe ɓen ko iidije ɗiɗi woni ko jogiɗen. Joni noon haray ko iidi donkin, haray e iidi suumaye. Joni noon haray ko iidi suumaye e onni, haray koye wakkilo yahen juuloyen. Haray iidi suumaye on kadi ko ñallingol mo ha jama on wawa taƴugol ñaama ha haara ko wiyete kon tayrude. Joni noon haray si tawi kaka iidi donkin ɗon haray ko dawnugol mo fino jama on wawa hettorade fi yawgo waɗoygo e layya o. Joni noon haray enen ɗo iidi on ko ñallinte ɗum inchallahu. Haray koyen wakkilo kadi fayɓe ɓen nayen innu lekkol no woodi, haray ɓe yaha e lekkol ñallal gotal pet ma ɗum ñal balɗe ɗiɗi e nder lehitande fop ɗum ɗon bonnantaɓe hay hunde ka lekkol. Naɓen fayɓe meɗen ɓen sodanen ɓe coñci kesi, lootenɓe no lootorante noon iidi longal ngal, yaaden e maɓɓe hara hiɗen habbirde innugol Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Haray ko ɗiɗo woni ko habbirirte ha on tigi hewtoya, on tigi waɗa ɗum ɗo kadi inchallahu fodde himo ton ha yiidi on salmine. Si salminama ɗon haray gasi, amma noon si tawi kaka donkin jokkodira ɗon haray balɗe tati. Haray sonnaɓe yoɓe seeno, fayɓe ɓe yoɓe seeno, duhiɓe e suddiɓe fop haray yo yahu inchallahu. Haray ko ɗum woni ko torodira, toriki Allah yo Allah jaɓan en, yo Allah on tawni en kadi iidije ɗuɗuɗe wondude balɗe e cellal hara enen e ɓey guureji meɗen. Yo Allah tawde iidire ɗo nde acciranani en, nde luttirani hay e hunde e bakkatu. Yo Allah on laɓɓin en e bakkatu, yo Allah on rinɗin en e natugol yiite jahannama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, marɓe andeji ɓen fop yo Allah on ittanɓe, nawnuɓe ɓen fop yo Allah on dikkinɓe, fatiɓen fop yo Allah on yaafoɓe, marɓe ɓen fop yo Allah on ɓeydanɓe, renaɓe, aynaɓe, hiwaɓe, dandaɓe, waɗanaɓe barke e jawdi maɓɓe nin. Kala ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe ko laaɓi, ko ɗuuɗi, ko dagi, ko waɗa barke. Mi toriki rabbul ibadi o mawɓe men fatiɓen fop yo Allah on yaaforɓe saabu yurmede, mawɓe men luttuɓe hoore gurnamɓe yo Allah on ɓoynido en enen e maɓɓe, zurriyaji meɗen ɗi yo Allah wurnuɗi waɗa barke e majji. Marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe, ɓe jogaki zurriyaɓe yo Allah on okkorɓe. Kala ɓe zurriya mum feewi ɓen yo Allah on tabintimɓe, ɓe feewaɓe yo Allah on fewnuɓe, yo Allah on wurnu en koyen julɓe, yo Allah on ƴettiti en hara koyen gomɗinɓe. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on Allah bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata tawnuɗo en hikka yo tawnu en ko feewi. Kala mo tawnare e meɗen kadi yo Allah on yaafomo so ƴettitamo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jogitor en sabu yurmede makko, wata o jogitor en sabu bakkatuji meɗen. Ɓe musidɓe meɗen wonɓe e hoore laawi, kala kaɓe woniri, ko Tunisie, ko Maroc, ko Algérie, ko Nicaragua, kala kaɓe woniri toon faalaɓe lumboygol yo Allah on lumbinɓe, yo Allah on lumbinɓe, yo Allah on lumbinɓe, yo Allah on reenuɓe, yo Allah on hiwɓe, yo Allah on danduɓe, yo Allah hewtinoyɓe kaɓe fokkiti toon kadi. So hewtinoyiɓe kadi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanɓe barke yaadu ɗum kadi, okkoroyaɓe jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagidi waɗande barke. Yo Allah okkorɓe kaydiji, waɗa kaydiji ɗin hara ko rewirɗi Allah nafirayɗe mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala dewe ko waɗa kon fof nder lewru suumaye yo Allah on jaɓan en, ko woppuɗen kon fop yo Allah on yaaforo en saabu yurmede makko nden. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala ɓe wawari horde ɓen saabu nawnare yo Allah on dikkinɓe, ɓe wawari horde ɓen saabu jogede yo Allah jonituɓe hoore maɓɓe,
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine e dendagal leyɗe julɓe ɓe fof hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe yo Allah waɗan e okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah waɗa e laamateri fewɓe nunɗuɓe hulori Allah yo Allah okkore lamɓe wullanteɓe harana wullirteɓe yo Allah waɗu e laamateri wullantendi harana wullirtendi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala mijaniɗo lagine ko moƴƴi yo Allah on okkumo polgal e muɗum kala mijaniɗo lagine ɓiɓɓe lagine gana ko moƴƴi yo Allah on sanju watta ko ɓuuri e moƴƴude kon ya rabbal alamin toriki Allah yo Allah dandu en sirkangol Allah hara hiɗen ande yo Allah dandu en sirkangol mo hara en anda yo Allah dandu en ala e wawata e jogede yo Allah okkore jawdi laaɓudi ɗuɗuni daggini waɗani barki wondude giya e barki ya rabbal alamin en toriki o Allahji mo mara ɗimmo mo mara tokora en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah surro en adna ɗo o surroya en lakara o yaafo en so ƴettita en wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe yo Allah taw ɓalli meɗen ni ko geɓal jannatul firdawsil a'la toriki Allah mawɓe men fatiɓe fof wonɓe toon e newende yo Allah hon duminɓe e newende ɓen kala wonɓe toon e sattende yo Allah ittuɓe ka sattende naɓa ɓe newende ya rabbal alamin mi toriki enen kadi yo Allah wurno en ha ka gurna moƴƴanen ñande tawata ko o lakara woni ko moƴƴanen mi toriki Allah o bajjo yo Allah ƴettute en ndeññande mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴireji ko woni yiilade hakkude leydi e kammu yo Allah waɗi geɓal meɗen tanaji e probléme ji e andeji e mapundeji ko woni yiilade hakkude leydi e kammu yo Allah on danda ɓeygure an danda ɓeygureji moɗum danda dendagal julɓe ɓen fof ila yawmil qiyama musidɓe meɗen julɓe kala toriɓe en du'a kaɓe noddiri o ma waynodiraɓe o toriɓe du'a ɓen fof mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala faaleji maɓɓe koye faala ko yo Allah on jaabinanɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴereji koɓe tori kon yo Allah on okkuɓeɗi ɓe hooliki en ɓe toriki en du'a toriki Allah subhanahu wa ta'ala monno jikke ɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkuɓe faaleji maɓɓe ɗi yo Allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗi yo Allah on yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah laatinanɓe anniyeji maɓɓe ɗi mi toriki Allah on subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan e gurna meɗen moƴƴinan e maydeji meɗen ɗi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan e lakara meɗen on kadi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o aljannatul firdawsil a'la yo Allah geɓal meɗen toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en lagina ya rabbal alamin onon ɓe Allah arsikari argol makka yo Allah addu on makka waɗon umra waɗon hajju onon arɓe ɓen kadi yo Allah newnan on no ruttoron ɗo kadi laabeji boyi yo Allah arsika on fop hara hitande be hitande on wawa hewtude ɗo totta o umra ɗo e nder lewru sumaye o okka on baraji kadi hajjiduɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين jogiiɓe andeji ɓe yo Allah on ittude jogiiɓe jamɓe ɓuttuji ka ɓeygureji yo Allah on duumin jogiiɓe toon andeji e soholaji mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ittu sukaɓe meɗen ɓe yo Allah fewniɓe hoore lawol l'islam sonnaɓe meɗen ɓe yo Allah waɗuɓe sifa sonnaɓe sahabaɓe enen duhiɓe yo Allah waɗi sifa sahabaɓe ɓen yo Allah liɓu giggol e yurmede e teddungal e yurmurgol ngol e yafodire hakkude ɓeyguri ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna kunanna min al khasirin wa sallallahu wa sallam baraka nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu amin wa antum bi khair.